dobro, mnogo bolje brani Jasna Tujec u drugom dijelu i već poslije prvog poluvremena je uhvatila nekoliko teških udaraca, a sada vjerujem da svaki trenutak se treba vratiti naša kažnjena igračica u igru. Promjena na vratima Koreje, Suk Jung Yoon je opet na golu. Višnjić, vratnica i opet protunapad. Pogodak je to Kyung Kim. Nikako da se stvori neka sigurnija razlika, 23-21, to je skoro minimalno vodstvo. Još 5 minuta do kraja, još 5 minuta do možda zlatne medalje. Ognjenović bio je tu prekršaj, ali Ognjenović je stala prije no što je suđeno. To ne treba tako. Dašić i Svetlana Dašić kažnjava duboku zonu Korejanki. Sama je prošla, vidjeli ste kako to fino je izvela, elegantno i snažan udarac na kraju. Opet ona 3 dragocjena gola prednosti. 24-21. Sung, opet u igri Sung, visoka igračica. Hva Kim, gubi loptu. Dašić, imali da jedan bar protunapad uspije. Evo ide Ljubinka Janković. Imamo 4 gola prednosti, 25-21. To bi trebalo biti dosta. To naše su sada zaista već mnogo veselije no ranije. Na rubu su da se okite zlatom, manje od 4 minute po mom satu ima do kraja, a 4 gola su prednosti. To tako dobra je reprezentacija kao što je naša i iskusna ne bi smjela propustiti. I 25-21 je 9 metara. Dašić je uzela loptu, Dašić u protunapadu. Velika šansa i kakav gol Svetlane Dašić. Varka iza leđa, međutim nakon toga se sudarila nehotično sa Suk Jung Yoon, vratarom koja je u tom sudaru izgleda loše prošla, udarila je u stativu, ali pogledajte ovaj gol. To još nismo vidjeli na službenim važnim utakmicama, da se i ovako postižu golovi, a kamoli na utakmici koja odlučuje o olimpijskom zlatu. Svetlana Dašić se ispričava vrataru koreanske reprezentacije, ali nadajmo se da će to biti sve u redu. Pogledajte ovaj trik, novost rukometnu koju je Svetlana Dašić prodala na ovako važnoj utakmici koreanskom vrataru, a naravno da je za to dobila veliki aplauz publike i prava je šteta što se to završilo malom ozljedom Suk Jung Yoon. Na vrata će opet Jong. Minuta i 30 sekundi još. 5 minuta i 30 sekundi, dakle odbijeno je ono vrijeme koje se je čekalo zbog one ozljede, dakle još 5 minuta do kraja. 5 minuta do kraja i velika prednost naše reprezentacije. Mislim da u ovom trenutku već možemo govoriti o olimpijskom zlatu jugoslavenske ženske rukometne reprezentacije. O zlatu koje će, bez obzira ko tu je bio i nije bio, imati svoj zlatni olimpijski sjaj. Svetlana Dašić i prekrasan gol, 5. gol Svetlane Dašić. Sada su se naše sasvim razigrale, sada pokazuju šta znaju, koliko mogu. To je kao i stopa, 27-21, 6 golova. Sada se već može reći gotovo. Jugoslavija je osvojila olimpijsko zlato na ženskom rukometnom turniru. Evo sada je Korejanke moraju igrati na brzinu da nešto pokušaju spasiti, ali spasiti se tu više ništa ne može. Prednost naše reprezentacije je nedostižna, jasno to dovodi Korejanke do ovih grešaka. Evo sada egzibiciona završnica naših. Dašić, Kolar.
Sada se i greške opraštaju. Jung 27-22. Pet golova nam je dala ta Kyung Hwa Sung. Višnjić, Ognjenović, Višnjić, Kolar, Dašić. Sada malo napucavanja prema golu na brzinu, 27-22. Sigurna pobjeda naših. Bilo je tu puno mučenja, osobito u prvom poluvremenu i dugo do pred kraj naše nisu mogle stvoriti veću razliku od 2-3 gola. Prekršaj u napadu. Iznudila je prosto Jasna Kolar. Dašić, Kolar tek sada dolazi. Višnjić, Kolar. Đurica i ništa. Prekršaj Jasne Kolar na 10 metara od vratiju. Noga je bila, priznaju naši igrači da je lopta udarila u nogu Jasnu Kolar. I ništa. Ipak bit će to 9 metara. Žuri po loptu Jung Ja Lee. Još jedna greška Korejanki. Opet napad naših, opet prilika da se pokaže nešto lijepo, da se stvori razlika od 6 golova. Janković i skoro autogol Sung Pong Jong. Ljubinka Janković se upisuje u listu strijelaca. 28-22. Naše su zaista efikasne na svim utakmicama osim protiv Njemačke gdje su igrale slabo, još neprilagođene ovoj vremenskoj razlici. Postigli su više od 30 golova. Sada ovdje je već 28 protiv jake Koreje. I to je bio pogodak. 28-23. To je bila Mi-suk Kim, koja je malo čas tek ušla u igru. Dašić. Ovo je već onaj produžetak koji su suci i zapravo mjerilac vremena dali zbog one ozljede Kyung Sung Kim. Lee. Kim na crti, Kyung Sung Kim. Sung. I tu je. Ipak 9 metara. Posljednjih 10 sekundi i još ima vremena za protunapad Janković i to je posljednji gol utakmice. 29-23. Utakmica je završena i evo ga, to je to veselje koje su toliko čekale, koje su toliko priželjkivale. 29-23 protiv Koreje i sada bez obzira što će biti u posljednjoj utakmici protiv Narodne Republike Kine, a vjerujem da će i to biti pobjeda, naše su osvojile olimpijsko zlato i svoje prebogate kolekcije medalja, ali imaju naslove svjetskih prvakinja, bile su i druge i treće na svijetu, srebrne i brončane medalje i sada i bile su olimpijsko srebro iz Moskve, sada je Jugoslavija dobila najljepšu nagradu ova generacija za sve ono što su dale i vjerujte da će večeras u olimpijskom selu
biti itekako veselo u našem taboru, da to one znaju proslaviti. To je jedna od najboljih sportskih družina koje postoje u posljednjih nekoliko godina kod nas i normalno je da one su tako čisto sa 4 pobjede osvojile kolo prije kraja, prvo mjesto na rukometnom turniru ovdje u Los Angelesu i da su okrunile svoje napore i svoju karijeru. Osobito se odnosi na igračice koje su na zalasku karijere kao što su Mirjana Ognjenović i Biserka Višnjić i da su okrunile sve te svoje napore sa olimpijskim zlatom. Koreja je bila jedan dobar protivnik, veliki dio, veći dio utakmice. Bilo je to puno mučenja. Korejanke su često puta i vodile u prvom poluvremenu, u drugom su se držale blizu naših i sada fotoreporteri prave prve snimke olimpijskih pobjednica turnira u Montrealu. Dakle, Jugoslavija je pobjedila Saveznu Republiku Njemačku 20-19, Austriju 30-15, Sjedinjene Američke Države 33-20 i Južnu Koreju 29-23 u odlučujućoj utakmici olimpijskog turnira u Montrealu. Naše još za 2 dana igraju sa Narodnom Republikom Kinom, ali već igraju tu utakmicu kao olimpijske pobjednice, jer i Kina i Koreja zaostaju za po 3 boda za našima, pa čak i da izgube, to se može dogoditi jedino zbog toga što će se sigurno sada itekako dobro slaviti kod nas. Evo, tu su igračice koje su bile na klupi za rezerve. Svetlana Mugoša je tamo treći vratar, Dragica Đurić. Jasno da tu poljubaca ima koliko hoćete i bit će itekako veselo. Biće itekako veselo sa Svetlanom Dašić i svim njenim drugaricama iz reprezentacije. Poštovani gledalci, završavajući ovaj prenos, evo pogledajmo samo još i statističke podatke. Naši su pucale na gol 54 puta, Korejanke 47 puta. To su kazne, suspenzije, svako je imao 5 isključenja, naše iz 8 sedmeraca 6 golova, Korejanke iz 6 sedmeraca 4 gola, kontranapadi naši su od 7 kontranapada 6 realizirali.